Nyawa ya. Lagi dia suka nih. Oh. Ayo guys, si Udin doang tuh. Ayo sekali itu kasih Udin gak? Ayo. Ayo. Ngopi. Kita ngopi. Rokok atau buat kita. Lain dia udah kemarahan aja. Ya, emang udah nggak esensi. Pesantren. Oh, sendirian dia. Baru udah tohir, kemarahan kita. Eta si Toib kemarin si Toib. Oh, kita baru udah kemarahan boa. Mas Boyna kemana mang? Lupa itu. Minum mana udah. Mang Kardi di kamar itu Mang Kardi. Ih, poho aing. Tadi cek kakak, isuk jarah, orang yang kuario jarah. Jam 7 seberangkat. Tinggalin aing ngopi ini lah. Oh, si Gana mah. Ya tadi diarep rame jing. Los bak. Apa jarak gitu nya? Oh, dong nama jarah. Tapi anu tadi aing jarak tonton si Ucup. Si Ucup eueuh di dia. Kamana teh jelema? Ucup mana Ucup? Ucup. Nyaho itu heula. Ulang. Heula mang. Kamari teh cair manehna nyolatin ka dia. Oh, meureun eta. Eta si Ucup. Cuk. Enan. Ngerokok tah, ngopi tah, rokok badeg, mengkong raya keur mapan sangsara urang. Sia nyolatkeun ongko ka mana duitna? Iya beli rokok orang 2 batang. Mana? Tah. Ongko loba mang. 2 batang doang. Iya jadi nyelap tah. Ay budak kemarana hari amat ya kobong. Pan budak jarang meureun contohnya kitu. Yang tanya ho. Terus di mana gitu mang? Apa kan ge karaban kotok bae mana nama? Tah, yang tanya ho. Kopi sih kopi. Kopi mang. Ini si Big jeung si Acil. Tadi mang ngilu budak ya. Ju balik deh atau ke bagian tempat meureun eta. Ibu-ibu mau anak pan. Rame. Marana bae eta ge budak dulun. Getek. Meski aing maraban bebek heula. Tahan itu maraban bebek sebenarnya. Oh, Saha jeung dia? dapur rumah aja aing. Laksanakeun belonyon. Geus Oh. gitu. Oh, ya. Liur eta. Ibu-ibu bangsat doangnya. Oh, aya getek kemana? Bayaran gocap kayak mawa anak yang kuas sekali tilu roy siapa Bingung guys sebenarnya mah. getek tos ya Getek. Demi goblok ngelunjak eta Reset. cara mah urang amun ngayakeun teh budak kobong bae roy nya Oh lah, ngelunjak urang ngabelaan urang udah isuk-isuk roy nya demi be. Roy biges. Bener nama ngabelan tes. tes ya Tes. helah geus Salah kobong lah. ngopi Tapi orang lah main gede-gedean lah. geus ge aing ngising lah pasti sih bunuh video kayak tah roy kebenaran budak yo ngopi yo bener toh bener iya Tiup lama tiup. yuk kurang roy Antuk si Udin ngilu jarah ongko. Bagus deh. Tadi nama kami geus naik mobil losbak kami ngebelain saung segala macemnya roy ya. Demi be. Ya kumelang ka ibu-ibu. Ai kunaon? Kecukup. Getek tot roy tak sia. Getek. Ramen jasa emang. Rame eta pot bayaran gocap buat mau anak sekali tilu bangsa. Mending bayaran mah. Dosa itu jadi ini. Lagi nama kami ka kobong bae ngopi. Ngopi tah. Oh, mang ngopinya? Ayo nah mantap. Tinggal gasna. Iya anjing mau kebelon. Ada kumat. Wah, bau. Oh. Bebas. Terus nges daripada orang pusing lah orang mending belajar nasrib bae nasrib yuk. Ayo. Jarak jatuh jadi nya bignya Bener. ibu-ibu sial ira-ira mah orang iya bae Ngomong bae kobong. saya Coba lah. Tas ngalun.
Kemana ya Mang Acil? Ngaji ongko. Geus tungguan bae mending di dieu. Oh sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan orang jarah to jadi orang belajar nasrib ya orang. Ya. Tasrif istilahi. Wajahnya fiil sulasi mujarad adalah Fa'ala, fa'ila, fa'ula. coba di tasrif. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa jaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Coba sedangkan wajahnya fiil sulasi majid 1 adalah Fa'ala, fa'ala, af'ala. coba wajahnya fa'ala di tasrif. Fa'ala yufa'alu taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'alun wadaka mufa'alun fa'alatu fa'alun fa'alun. Isim zaman makan sigotnya. Dia kemana baik sih? Bismillah. Iya juga aja. Coba Mang Udin tasrif wajan kaparo. Kaparo yukapiru kon. Woi, salah. Tak bisa tasrif hanya di kiai. Mimpi. Mana ih? Iho gitunya jarah. Aing tadi bener emang lagi rame. Losbak. Talain rombongan bu ibu.